Thikoya kana kuuma aikari maria shoni Elbagon County ya Nakuru kurutirwo mukana ni thirikari wa guthama cikaro-ini ici kuri Amerikanite mari thiini wa mutitu wa Mau. Riu gikundi kia atongoria county ya Nakuru ni maumirite gukumithia ikinya riri makiuria thirikari kuhe aikari aya ihinda na ari murimo wa COVID-19 wambe uhuranwo naguo guku bururi-ini. Hari atumia ndirona guku uguo ukona mundu akuite kana kanini ni aingatirwo kwina mbura ona thaa ici mungirora humbiretwo na mafuri to ni kuraura ugacoka gwakorwo kwina thina muingi muno tondu wa corona uguo mawira maingi ona gutire andu aingi ni ahotu uguo gwakorwo ni ahotu kwina mbura kwina corona magacoka magoka makaigatwo na matiraheo notice. Hakuna mtu anaweza kudevelop shamba bila kuwa na document. Kwa hivyo tuko hapa kutetea hawa watu. Hawa watu wako na makosa gani? Hawa watu wanapitia mashida mingi. Wanapitia shida ya njaa, wanapitia shida ya corona, wanapitia shida ya poverty, wanapitia shida ya aina zote. What is wrong? What is wrong with our government? Surely. Oho, makoria minister wa maria maturigiceirie Keriako Tobiko kuonania haria muhaka wa mutitu uyu ukinyite gicigo-ini giki iguo kuhuthia mutaratara wa guthamia aria makiriete muhaka. Sisi pia tumeamua kuita Tobiko kesho parliament. Ndio akuje atuambie tutateseka mpaka lini. Tarua turugamite hena shukuru twakete hana bia cia CDF. Harina thibitari yaketwo na bia cia county. Shukuru ucio wa secondary kana wa primary ugatubuginya arimu wa TSC. Hindi no arimu magiga posto arimu ucio wako kwina mwarimu principal na kwina arimu aria ngeri. Wako uginya shukuru ni amukagera bia cia thirikari ri. Hindi yo KFS yariku. Hindi yo thirikari yariku. National surveyors wakuje na kompyuta zao watuonyeshe boundary yenu ni hapa, boundary yenu ni hapa, kama uko nje muko nje, si ni kweli? Thirikari ituri tukamithaitha tondu andu aya murona haha no mekirire thirikari ino giti-ini ri neke thirikari itu igie na umundu igatigaga gukira rucini rumwe igafurusha andu ikamahe notice nigetha makahota gwibanga na makamba makonio haria catline ri nigetha mundu akamenya atiriri angikorwo akite mutitu akamenya mwena wake wa mutitu. Aikari aya makoretwo mihango-ini ya guthamia indo ciao. Riri commissioner wa county ya Nakuru Erastus Bio augite family 3,000 nicio cikuhutio ni ithama riri thirikari igitanya kuhonokia eka makiria ma 5,000 iria yugite nicio ciegwatirwo mugaru na watho ni aikari aya. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo, Kenyugo Mwaura.